ngithandazela omunye umntwana lapha eofisini omzalwane ngiyamthandazela sekuxoxa ke ngesatha amadimoni ke sephuma aseyaxoxa sethi imani ke athi sesiyaphuma ngithi imani bahleni ngingajahi lithi seniyaphuma manje kade nahlala ake ngixoxeni ukuthi nihlele iminyaka emingaka nje nenzani sebeyangixoxela baxoxa kodwa banansi into engiyithandayo angifuni ukuxoxa indaba zonke lezo zakhe ngixoxa le yokuthi lithi likhuluma ke ngathi ilo muntu lo owenza lithi ngabhala igama lakhe ephepheni ngabhala igama lakhe ephibazalwane alibhala nje wonke amagama njengoba eku-ID njengoba enjalo ngase ngiyibhala futhi into engifuna yenzeke kuye ngathi angazaphumelele empilweni angase nje aphumelele ngabhala yonke into engiyifunayo futhi angashadi nje ngiyaxoxelwa njalo angalokotha shade ayibhala ke iningi nje angabi nalutho yonke into yakhe nje ingalungi nase nenze njani sathatha ke lelo phepha sayoliphosa etoilet nansi into sesibanga ukuthi ngiyalifuna iphepha lise manje iminyaka eminingi selaqhibeka nalelo toilet selaqala phansi kwathiwa kwakhiwe elinye alisekho ngithi mina ngiyalifuna amen hambani niyophanda ngiyalidinga amen nansi wathi into ebengizoyikhuluma ukuthi umthandazo akunandaba ukuthi igama lakho lambozwa haleluya 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 akunandaba igama lakho limbozwa intoni mase kufikela Jesu lona engimshumayelayo lase kufikela Jesu lona lo Jesu lona uyapha sanibonani uyapha sanibonani Jesu make wamamukela haleluya amen umoya onathi ke le verse ngithi semahebheru elithi ke uma umoya waloyo owavusa uJesu kwabafileyo haleluya uma ke yena loyo moya ma ehlala kuwe uyophilisa umzimba wakho onjani bazalwane haleluya.